Nagaland gi Bon District Labor Defense Colony Manak Tangarang Ayuk Pung Taruk Makarum Tarkumatam the Sound Ningkhaibagi Thoudokta Leikhidaba Meeoi Masing Nipan Sukhre. Pawsugi Matungina Thoudok Aduda Yumkai Kia Amata Toki Bagalina Ngarang Fawda Meeoi Amagi Asibak Sang Pangmangam Ki. Nongkan Subamasung Singi Lamdam Oibana Kudongsa the Bakaya Mayok Nerabasu, Nagaland Police, Assam Rifles, Army, State Disaster Response Force SDRF Amasung, Local Volunteers in a Search Operation Amasung Rescue Operation at the Mamakatana Sataki. Manuda Huzipawada Asibak Sang Puna Nipan Pangmangam Kivani. Official report Kimatungina Thoudok Adu the Meeoi Tarani Toirum Su Asopan Nanki Hairi. Nagaland Langa Kimakiri Gisu Hozik Oriba Pibam Kupna Yangsili Hairi. Mon District Kangatana, Mokoksung District Ki, Tuli Subdivision Amasung Atay Bapongkea Dasu landslide, flash flood talk pa yauna Lantungkea Amata Ton Krihari. State Adugi State Minister Nephew Rio Nasu, Thoudok Adu the Leikhidaba Singi, Kwaidagi Naknaba Meeoi Singda ex Gracia Gisan from Lupa Lak Mari Mari Aduga, Asokpa Singdana Lupa Lising Humudra Mari Pig and Haina Ngarang Law Tokre. Yumkai Amangata talk to Nasoolaba, Imum Singda Lepam Sapam Yauna Tangai for the Nasangba Polam Sing Pinaba, Tabak Packet Cray. Nagaland State Disaster Management Authority, NSDMA Home Department Amasung District Administration Singna, Tokiba Advisory Singi Matungina Landslide Tokpa Yaba Mapam Sing, Kudong Tiba Tokpa Yaba Angamba Mapam Sing Amasung Ising, Sauna Senba Turel Mapan Sing the Gay, Miam Lapna Lenabasu Kangan Cray. Loinana, Sumilali Kangdana Sandroko Wafam Sing Taza the Nabasu Heidi.